Baze kwangiza uruhu rwawe ku giciro gitoya ukazarusana biguhenze. Utu dukreme turimo amasteroid turakwangiriza kandi wajya gusana nabwo bikagufata akayabo kugira ngo uruhu rwawe wongere rusubirane. Reba nk'uyu mukiriya hano yaratubwiye ngo twebwe ngo twamuhaye ayo mavuta. Ndamubwira ati twebwe ntabwo ayo mavuta tuyagira, amavuta yacu aba ariho iyi logo. Arakomeza araburana, nyuma ari bwaje gusanga koko atari twe twabimuhaye kandi ntabwo ari uwa mbere. Hano hanze yego hari abantu ushobora gusanga bitwa ngo ni Akweli, ngo bakorera muri Shiki. Twebwe aho dukorera ni Gahanga, nimero zacu ni izo ngizo, abandi bazajya bagutuburira ntukajya uza ngo bitubaze. Nkomeza mbibabwira ngo niba ufite ubukwe igana abantu bakora facial. Naho amavuta ikintu azagukorera nuko ashobora no gutuma gutwita bigorana. Azaje agaraza hormone zawe. Muri skin care ibintu byihuse ntabwo bibaho. Skin care ni uguhozaho, skin care nziza iguha result mu mezi 6. Ibindi ni ukwangiza impyiko, ni ukwangiza hormone zawe. Rwose nitubabwira mujye mutwumva. Ntabwo twebwe dufasha umuntu ngo nuko afite urukundo rwa vuba ngo tumuhe ibintu ngo bituma uruhu rwe rusa neza. Niba ushaka gukorana natwe ubimenye rwose, jya wihangana ukore skin care yawe uhozeho. Twandikire kuri iyo nimero ushaka na consultation, ukazaza tukanariza uruhu rwawe tukareba ni ibiki ukeneye.